Kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo hoisi baom San Marcos. TikTok istakla epistolom sarihuku preteshik chiube toh Betsaida. Kutaan toh kishakrabie kwan litenamit. Unak akshakrabie ko salitsul chitihok. Nakiok liqoqin lihuku kwan sahkiri palau kutaan shkones chichochek. Kirina epistolom telu chishber singilihuku shpanak shisakom ik yuke chishik. Aksaqev chikre ko chishtawale. Yuchibek chiruli palau utik rah kishqasher aban nakeril chibek chiruli palau keshkoshlana qahun anu utkeok chishqapare shpanak chishunile keilokre utkesa chischo audan TikTok iratinaib utkishkere Kawoke cho la inin meshikwak kita kaikrikinen salihuku ut chanamili akhona kesa chischo Shpanakin ka kestauru likishpanu rikenikwa utik kawukhna qebshol Ratin likakwa Kata